Syaka kendai spa nyau popra teliki kul la kenjo Ronaldo ha ka karir ka jong u ngas ngopan ai kuble ya pi ki perlok ki baju ngotunat ban ngap ya ki kubor sport ha ka nika channel bat na bentak to ki perlok ki badang spoi temai so bahasa share like bat sa subscribe ka kan hun ya lekai jong u Cristiano Ronaldo hapo ka Saudi Pro League kala habani kun persya bat ka al tawon ka jinglekai hapeneng kini artadiki kenhun ha ka kala kebanikong kilayak had damar sikul tang hapo ka khatway minute ka al tawon kaliyo bantep ya ka sikul lingba u al huraiji bat ka al nasar lingba u samu costa ha ka minute ka saupusan plosan hendrai hadin balas sedang no saka jinglekai ha ka kala ka baar ka Al Nassr kali bantep saya ka sikul lingba u Cristiano Ronaldo ha ka minit kebasan pro kumta ka Al Nassr kali ban khur ya kanam job da ka bapan limno ya ka al tawon da ar la sikul lingba ka sikul ka ba u Cristiano Ronaldo ulayo bantep persya ya ka al tawon kala penlong sendon ya u baun kunjo syaka kendai spa nyau popra teliki kul ha ka karier ka jong u syaka klub Al Hilal lalet ban penyeso sa uwei pat urang yelekai ubat bit jong kari Brazil u Gabriel Martinelli kat kum ki kubor sport la penti kena ba une urang yelekai ubaton ha ka klub Arsenal ulah haban mino bat le drum no yalade hapo Saudi Arabia bat ban lekai hapo Saudi Pro League hak klub Al Hilal haden kejinya menjur jongka klub Arsenal ka Al Hilal kaliyo ban soya une urang yelekai hatu $100 million haringkat ke kontrak ka basau senam haba kumne ka Al Hilal namar kejinyo panwanra ya sibun ki peliar ki bakansai hapo Europe kan sanang lancusu bat kan salong ru ka bacuat hadu kata-kata bagi klub baper hapo Saudi Pro League kan semjing ban penlim ya ka Al Hilal ha kani kasamoy habaya dai bat ka Al Hilal ha ka Saudi Pro League ha ka jelekai ka balai kalaya kun persya ru bat ka Al Khalej hendrai ka Al Hilal kalayo ban penlim kuput hadu san la sikul te perlok tangkatne kublai sibun